umupira urafise amasekre menshi harya abantu babona bakina gusa mugabo hari ibintu byinshi hari amaparametre menshi muri football. Rona Muzinga ni sekipe twama dutsinda byoroshe nabo bati Vitaro yaratsinzwe match iheze bati no munsi tugomba kuba natwe tugomba kwatsinda peut-être nta morale bafise niki wabonye ko Muzinga kinye neza n'igice cya mbere bakinye neza cyane mugabo mu gice cya kabiri wabonye ko imipira yose yakiniwe mu gice cyo kwa Muzinga no kuvuga ko hari ibintu bita orgueil y'aba bakinyi bavuze ati ntidushobora kwemera gutsindwa match ya kabiri reka tugire ingufu zose ko zishoboka turonke amanota 3 twe gusubira inyuma iyo orgueil niyo yatumye ubona hari ibintu byahindutse abakiri bashatse gukina kurusha igice cya mbere niyo mpamvu ubonye ko muri gice cya kabiri twabarushije. Byukuri intsinzi tuyakire neza kuko twari dukeneye amanota 3 kuko murazi neza yuko mu misi heze twari twatsinzwe n'umugwi wa Kroko wo mu Rumonge bisigura yuko intsinzi y'uno munsi twari twikeneye kugira ngo dushobore gukwiza amanota 27 rero kandi n'abakunzi b'umugwi wa Vitaro murabona ko bari basa nuko bari bataye icizere kubona twe twatsinzwe n'umugwi mutoyi hafi wa nyuma ivyo turabikesha mbese kujinama n'ingingo kumumenyereza hamwe n'abakinyi kuko twaheruka gukora inama ingene ibintu byohinduka kuko byaragaragara neza ko hari kitagenda mu kibuga turabona neza yuko ku mpano twabahaye hari icyo bakoze kandi n'ubu tugiye gushishikara tubaba hafi.